Kulandzela kokuthi kungacondzakali kahle kokuthi kuyachubeka yini ke kusebenta ngendlela ke lefanele namuhla ngabo ke budlwangudlwangu lebesolo ke buhlongotwa edolobheni kaManzini isimo sakhona namuhla besifanana naleso ke sayitolo bafundzi ke labayile etikolweni kepha ke eliningi labo libonakele ke selijika ekuseni sekungakashayi nje nensimbi yemfica. Labanye ke balabafundzi bavetele ukuthi bajikiswe ngibo bothishela, labanye baveta ukuthi bona bavele nje batijikela njengoba ke bebabona ukuthi bancane. Noma nje uhulumende bekachazile ukuthi lilanga lanamuhla kufanele ukuthi nje lifanane nawo onke ke emalanga. Bantu ke bavukele ke emisebentini kepha ke letinye ke tisebenti tahulumende tinconoteke kuchubeka tihlale. Namuhla ke bangayi khona ke emisebentini ngekusabela tona ke timphilo tabo. Sibuka-bukeke lamanye emahhovisi ahulumende kufaka ekhathi e-revenue lapho ke sikhanze ukuthi bekuvuliwe kusetshentwa ka-master nakhona bekuvuliwe kusetshentwa kanike lihhovisi letinkhundla kanye ke naka-social welfare bona ke bebavalile kubonakala ukuthi ke abasebenti tincolate kulayisha sive betikhona namuhla noma nje kuletinye ke tindzawo betikadze tingleto letimfimfako. Etindzabeni temaswati channel kubeka nohlahlathwala ngena nontobeko Tshabetse kaManzini.